kako se jedna opuštena noć uz rakiju i picu pretvorilo u osvajanje jedne od najtežih planina, Beljanice. I hoće li Mate i ja stići do vrha? Da reče ti se sviđa muzika. Glava sama radi. To je dečko Kidukat. Prva i osnovna stvar za planinarenje, oprema. Čekaj, ja i kaži da ne ličiš šnurom. Sad će da bude najlepši događaj bio na planini, Beljanici. E pa prijatelju Mitre, da nas zdravimo. Jezda je običaj taki da se krene posle treće, a mi smo već... Mislim, mi smo popili 16 i to znači, jeli, mislim... Ajde. Ajde. Crkni to više, bre, šta ti, nemate sramata. Opa, vidi bili. 5 minutes later. 3 hours later. Aj, Mateo. Možeš ti to, ajde još malo do gore i pauza. Sljedeći vikend druga planina. Koji je već? 3 kilometar. 3,5 kilometra, već lagam. Da ste lepo vidi ovaj predao. Piše ti 4 sata. Izdebavi. Vodič naš. Najjači. Gandalf, the Great. Eto, stigli smo do trećine puta. Još je ostalo 3 sata. Nažalost, neki su već pali. Ali to je blagi pad. Pravi uspon tek predstoji. Mladi kopljenici su tu. Evo, mi smo utrenirani. Već smo stigli do skretanja za vidi Vukovac kanjona reke Resave. Vidiš da piše? Treba da ima nekog unača i to. Pa je, evo miša bre. Eno ga bas ovdje, evo ga. Daj da odsviramo. Odmaralište. Domaćine! Daj da odsviramo nešto. Ajde, kje ti dojdam jedno. Ne, dole malo. Uzmi kamen ovako i rok. Kako? A nema. Čovjek ni štak. Pa to ti put u jednom pravcu. Šta mi šalje doktor? Uđem u obor kad ima šta da vidi. Moravski vampir. Šta će mu uce? Vidi si za krv neće ga jebe, valjda. Pasti ljudi. Postavljeni ekseri. Matija, gledaj gdje gazi zbir. Pa ni štak, na zgul, nije džabe. Mišo, opiši šta se upravo desilo. Upravo se desilo da je dečko, ovaj ni štak, uzeo moj štak i polomio mi ručku 10 ljudi. Ajde, javi se. Nemoj da se javlja, odlazi da te ne gleda. Znači, mi nastavljamo ovdje. Matija se veoma raduje. On se namazao i on sad može da... Mnogo sam žalosna. Gori. Kako ne bi izgorio. A nismo ni na pola puta. Pečeno pile je spremno u rancu. Ček samo da snimim šta je spremno u stvari u rancu. Ček, samo idi ti nastavi. Vidi ti to kako se sjaji ovako fino, zgodno. Čekaj, unuče, gdje ti je? A unuče, pa to po pijanu. Nije, jedno po pijano. Pa vi imate još količine. Pa da je to tu isto nije? Ne, isto gdje ti Ček. Pazi ba! Juri nas mečka. Beži! Juri nas nazgu! Nešto juri nas Nazgu! Molim vas! Pa molim vas! Idemo. Krsna Slavo, izbavi me danas. Evo. I posljednemo više nikad. Da se odmori. Ko voli.
Eno ga u pozadini još jedan balon. Ajde! Mato! Ovaj događaj je i dalje pozitivan. Negativni. Ej jebe. Ajde idemo. Ajde, kraj pauze. Ajde, gotovo. Ajde. Mateja! Zoran. Gladan sam. Jedi bre, slobodno. Jedi Zorane. Gladan sam, piški mi se. Ne mogu više. Sunce prži. Dupe mi se ovdje crvene kako majmune. Fali nam bela kapica. Evo ga vodič. Jazda ovo nikad nije stigao do vrha, ali vodi veoma sigurno i oslobođeno. Negde na 8. kilometru. Naša blagan izbrdica. Prizor. Silent Hill. Kapići su izgubili, pojeo ga Medo. Evo, mora Medo da se zanima s nečim. Malo da glađe koskice. A nije koskice, ima boga mi što Medo. A ima Medo, boga mi. Boga mi, Matija je softan, ja dojem. Softan. Sad ćemo da vidimo kako izranja. Skupan kadar. To je ta kapica. Ajde, šta čekaš bre? Dolazam. Ćuti mogare jedno. Amo u staci, ja ženitba. Nema, pa mi smo sad praktično već stigli. U zadini vidimo Šiljak ili ti vrh Rtnja. To je sljedeća destinacija i sljedeći milestone. Mladi kopljenici su ovdje, ali ovaj jedan malo zastajkuje, ali je tu. Jel je snijeg, jel su labudovi? Labudovi. Nešto sjaj. Šta li je to? Znači, mi smo bili ovdje, tim putem. I eto nas ovdje. Bože lepote. Ne, ovo je stvarno. Sve, kjer imate sad gucno sve, kako nas imamo? Se budu čekati. Pred krstom se psuješ. Ti nisi opsuo sa 30. Nije bitno, ja u sebi kažem, rešio sam hoće. Ja kažem u sebi da dođem. Pa kaže, videla sam sneg u maju. A deca vole sneg. Evo Nismo se grudali kad treba. I sad... Kako je Bogu ako je nama ovako? A? Opa, ajde. Snimati slike. Mi smo bili na ovaj kamen ovdje, vidite. Kamen mudrosti! Ajde, Ano, hudi, požuri. Jel volite u kanalu? Jel volite u kanalu? Ano! Beži bre! Lagano stižemo sa druge strane. Znači, mi smo ušli tamo, a izlazimo ovamo. Si izađe tamo da se uđe. Naravno. To najbolje zna Matija. Čisto da se čekiramo ovdje. Mi smo stigli ovdje na izvor Vrela, tako da vrlo lagano ovdje. Ekstra. Samo moje To je to. Bravo! Kaži nešto! U sljedećem videu spremamo se za nešto još misterioznije i izazovnije. Čuveni Rtanj. Hoćemo li uspjeti da razotkrijemo njegove tajne? Saznajte uskoro.